Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our heart. Malungil sil sin marbek ladro guyak mal merengas mudem. Kuklamo si Eder motma kastian ngiya bal sela kau di sa. Diwai gel vector program regita ging artiang el lobang gedro ko hostra programa arbora idung Joel Toribio. Matilgal teru long time contributors sa program. Ang irmang mo sa uludong Mr. Harwo Witte. Akmo ayamar lo ter kama ayamar program mlegiren mo ngit tem mlegal Sunday. Hindi kataway siya igid mga tmok labat nga ol tirak tayo ito ko ito tra Ministry of Health. Mga gimlo practice safe healthy safety measures magikumlong ang program tal sante kilu tal maramang mogomal maria kay mga kasuli wala kalor nga kami. Diwa bekal program akmahutial lol kuyong lulungum sa Mr. Wilter. Mr. Wilter ako mas kao makamamor sel tapigan ka al balsel marmo ka tamaran maliwet lamang all google e kar ela. Man sulang ang bese direkal malumilo do son moral mitlahat nerboy mal de udar malungil litasil misalkan mo hotelgibel tak sa isyura PPUC girela igel el toda refund al moral adel. Ay say reimbursement. Oh, el todo lo hacen como reimbursa around la February. El mor tirgelo uspe artoge. Okay. Tirgel nga igal convention Manuel Mirer. Mirer Oh, dimlakal affected sa ure. ay say. Mang or tumle affected sa albornya sa psiri. Etumle uridu sa aure itumorti. Hindi tirgel na togen na akampurel la sistema na PPUC relil sel hitrajan marijuana and armory clean in soil structure mang increase sa vilal morara mang gira alu masay gira amlateg effect eli yakmle tester ni makmle gol tilwa se comes padagal limne tobra radio lo se swemel dinga blime akmlegol tilwa se kam spadalo se tela obon reimburse nga lek mla calculate mil besa selulor mito metoduli ngwa akme selo unha makwase mak magaram kom sendra chegel me agigo ngana O Mexico. ito asen diagalugo agili maska credit la gilo ataos el momad raigel el selaudo del kirem blem luz matrir li mga kangila over 180 some kilo ta Okay. lemle 3 times ol gumana to gen sa January lek milngir tel rate was in grill change and ditira makapira mana lola menguasai Kemilaan total of 750 kilo ataos sa January from January 1 to January 31. I see. Mag-reimburse a difference la 35 cents to 27 cents. Abes luri. 35 cents. No, matidimins ka number maktimno na milir ngagi. Yo tunging mo register. Masum dirama, sum kom nga togen ni dirama nga igeliger kami di do it by phone. Nga nga train malaroy ng siya ko alam nito. Hindi atat oil swakal ko mo discuss na niya togara coffee. Den ko mal try issue ni ya ulmak mo decide ra umro legal melo ase tial au milbok tulgi mo sa sel giren. At mil sa sure session la Senate el mleado du emergong ya Dr. Cuarte Senator Cuarte amlo
o mga adul betul togalul logoil girela igel el bebirra togoil lomda suen girela health services minister el mo implement el kora health yata sel ko man no interesting ra de suega le gulum da so lo sei asel togoil lo se obom ser o me al sugo magites tergol positive e gmor abli me dia mo mais I see. edi alelak le mergo ke ngia di bigol manal mo ngi Malimakar eh. Ngai si. endi lulungan na doktor kwarte asi tirgel adra blilengal adal seorang ngelutal mo kadamgalar gagalil bail bol expose ra mor tirgal family ni barang lagel masas dalal maluhin damal mabil galil bol luul el gupon itu yo sisiutan ng wasay arubugul bela o ablel gora offer el mora a ministry a health ma president tulwasay tuwiling al alara a ospital matmospe ay el bay malugem raigal state el bay ritunatura al smell el bra al sel malakabol expose til mara kabliri tirgal ada blirir bay di loru la galire lo label mo la gervasyon la isolated el mon mo sel volume ungara make sense of the son itoy mbi akora adir nga ni adir ka guerra of the swega luasay sel gurreno sa na malgoy including na president tergiri mo say manggel to kang la amerika mo say tiang ariya temeleng modia manguamo de agunela say kilo test ya isolate adem karangali ala doru ra test endingi mon modia ngania ge tiseto ya lo ise ngoy ngarang Hindi ka nakal bola kang most stabilize. Ang buwan ni sel low urbo niya pag ko ngal si. makahal ala ka to karang endingin mon moste balay say na question na Well, I remember emergency meeting president magkabiyati wa adron bil. Yak malirang sa tingin lang gele Dr. Ten Hangkap. geyi bes tokta Luasay wadong at makliri lang. Terak tam la sogis barabalo. Mang ngomer ka all time. So goal lang mo make sure hindi ka close hospitalization mo buo. Mambal say walo lesal wasay kada continue lagi doru marus practice social distance milita imba may kay kita roko tora hygiene proper protective measures ang aro ergi asay gitu asay ngidi to make sure gitu malakar mo hospital leng sebe mal mo bring la rak to hospital say gitu ya mal mo beto question la jangan manay lambis al sugumong manal dingin mol level of ya ko onde lo ase mangana mo ko mal maring mo test mo ase bo mga orus ho mga el mo tultang metodra kel pebira armasao de adra CDC lo ase including el doctor na amerika lo ase tianga mal bo yu hindi dia ko madan may Oblamorus. umay se mong malgo lo ase makwase magida sabedel di kel di waisel di ato karangi mergong nya di maran mo dia lengkan jal dun ko marabli me mo lima kar ko na di mga dia mo mai mo lima tailor na por lima tulung ko mga ngelikel mga kal tira kerse di kawan de lo se tiam tol litong mana mong limol mo di almut tertangat yagi ngora ang arnya argument say jangan argumentar ada kurang setial beli discussion ke kamna niya debate lo say adal mat ada al gobira ulel mat ngarnya igel do say serir underlying condition sanganak
hindi, question nga kasi, hindi nga namang yung gwa di mlaka din matmari, ilang gwa manto alam mamakpasi. Altang malan nga niya, rutin. Hindi umbon dia ka COVID, yung la dia koma. Adang Luis say, lera ada hospital kukmulasin, di mlaka COVID ulang madang ka, mlan niya rutin. Hindi nga naman hospital, di nga malakar, gila high blood, mga namakmulong, ito say, galemay lang, kada kang COVID. Hindi, dia ka klinik, hindi ka lutel may. Kasi marami may kaya, hindi obom sa ere kami. Makasaling nga siya, makas may ere, dia kan, namo dia kakarukul dire. Makta question nga kasi, Minister Rahel, musabel subdil do sa ngoy ngarang, malumeng, arnya, umsodil, kirela, sa ngoy ngarang, murnya, a klinik, lenggel, dadira, hospital, milona kasi, mnamo dia ka klinik, arogultuan na sto, hindi nga COVID, hindi selbom sa ere kami. Makasisyakalel ba nga niya, krol tamalima uno din matmataguradal, sumpungul, dia ka take care raw. Limrok mo selbom bom COVID kamo. Kung anyuing al COVID plus raw maraktim. Kale risk kalel ba luter man more babala. Gire man malu. Okay, see, that's how I Diyan ka, feel. kung das ka information na kahit ito na magkakaigal statement na Dr. Yano, may di mo rin sa dokta. Liang kakukulo rin sa Dr. Yano, limlikes sa Minister Kafar, la Diaz radio station. Meron rakal rin sa information, ma-press conference and mo travel to the Dr. Cuarte. Yung ako convince na ako, kasi tiyang kiarogi rak tangara, makumdas yung namodiakal siya, nga kaman may convince na ka Dr. Cuarte. Namodiakal siya tiara. I got misinformation mararablo. Ya danger na misinformation na to, drang nila drang government. Our politicians, mararablo, mararang, Kwarte ang malakoy. oo, mga si Mal ko man diyang toktang eplis sila mo sa other. Mal med 2 minutes mal me detailed smoothie tiarogil tlaen mo nga kamak tartirgel los me era brain ra kadim lakpok si era mikron. Dik man lo dak pilimis mak lamodi aktio mas kugu. Hindi sila dadrin mo man nga wasigida. Wal 95% rather belaw. Asal ba akartial COVID rin kadam lamarus. Mang arak tel mergit. Dia kal sal wal sir akla ba ngayon dia kam sal usmere. Hindi at the same time dia ka school close ang aral dia ka maumas ka makita. We're so confused. Sige na ko ni. Nga na. Nakakadya gusto niya Google tial process. Hindi makulgon nyo kasi sige kita really amira kung sa akredita Minister Kafar. Alam mo nga toktang memang I see. introduce rin ere mang answer a question rablo almost 40 minutes. El answer ab tokol for example la masa dilulwase. Nga kam los mer. Marte din ngalgay kam tum los mer. Lam ongi. El atam oge der mam na sebora school. Yakman madak tagi bora school lagi bom share mo siya mas el akaw ya ko tengah tengah der belaw. Lekam lamos mer lamo wil mer kom bulan ngalgay mer bora school. Little things like that tam lamo. Ilang domestic report in 2000 madringil adas mer. Oy se 2900. Ya 1400 tira na mawil. Ya 1500 tira dili ka active cases. Siya mo sila ure. I see. Ya government dili ko si. Ya kami di mal mo mas tangari 10,000 na ano dili ko mas. Oo, leul mas tumulukol ay siya ako kureng satya. Meal every day nga niya harpes. Ada anding Over 100. issue try bringing us. Bom consistently mo spera Dr. Cuarte. Bom nga Dr. Robert. Bom nga Dr. Yano. Harar tinin di ungil. Hindi bekel week, bel total, lobos kita statistics. Lagi tadi, total na statistics sa Facebook. Betangan nga, doktor ay gal statistics. Tungul me, kukla, urti.
akumdas yung klabal ko seldi nila ka farm baka materingil na mo nga toktangal. I see. Do mararingil sim el mo ng okles mga detail. Mabulu bela teringil di ka san ka juste la. Le at akul baktirak mulu ay say. Kailangan na to na tingin Minister of Education or awasi. Kasi mo na skula man di. I see. Mo to resume in-person, face-to-face. E kung mama, family na mama na Facebook ko kasi may petition na ako sa skula na kita mo It's a misinformation somewhere. Ya Minister Education na diyo tubig order. Kung mo nga toktangal mo help para decision ng publicly. I see. Kung di po luway sila sa hindi tumong murnya school. Ilmu tulmanya maluga tara to lolgor ni dilegal plan engineer toktang including gada brigala question nornya asum kumla mosmere mugi ensabe man mutu mosme ay ensura megis Moise. oh imo material dan derya ngal kama adilegal ma sel ngatira lutu mos Andi siya kita, andi lihat aktor kuartes kan mereka talk show ni. Di lemon mosme, mahal mo kaya. May ilang ko the way sige del lemon mosme, ilang na maorus, maskulem. Kadang may gat tumlon me o mesrasi. Kadi mo mo kira blim because at lemon mosme ramal kaya grey, ada ka teka whisky nga na school makuk mo suba yo nga da ko rumilinga ka alo sel mal ke kare ule ngama indire jakpur Exactly. Galit medo ko. Okay, kabang hirman. Ako rin sa gami, direct lo sa Facebook o sa news o rin sa bigay marang aligay ng marang na. Direct la, namoraro ako si Erebay Biklu rin la. Kumanak mo to, umilto ko, mahal ba yung kukusa na. Ay mga to ko, mahal di kumdas rin. Tiagi del kan tiagi del se na mera. Wala direct lo ulma. Tukora ako. Embro ko yung may rerusan din, sigue tiral agradablemente lo mara tial el trust fund ri dan brigel mo el tanga tanga ri ya resis mesio kala bu esa ma un atrabor de seguir le para por trust fund mun biska information o se tia nombre kara 2021 ya udude dan ilas tanga erul dar tama adrengel million ela ma edel dar mo de matar million Igual dudar bigyan sa kung sa kampak na pingilan mo bigyan mo ko 66 million lang na marang mo siya kumin mal ko yung das lo si kita ada bela orang mal smart kailangan mal na tamal ako libure na kita namo umalengaw do da living namo break kita na o sigaw do tra ayang to espera digital president Natok nila. Hindi ako meron nga sesiray ka doon. Ilman me, ireliala al minimum nila rulen. Ilmoral ang deka ulirin. Mamura. Natukora. At yung kimaral. Natukora pension. Natukora. Arula kalom ma business la. Adalom mo mga. Ibo gusto kidre lang ko. Maral mil tarak. Telay. Ya ko na siya kami kung naring yata para kami decision ito ko yung mura president masal sila meron po sa 2020 sa lamot yung rak kasi hindi ako ba mga ududedel pwede na yung 18 million sa yung ududedel sa time yung blend eruldat mo tium ay million March 2020 yung masin diya bigyan ko ram lo o kakaranga press conference was hindi ka ikal lo na tong reoman el girida al mga attractive seguir niya mo ni atake del covid matalbo ruriu en dire tagal ude de 298 million mo 233 million alitia 2020 el amla bil abo ya nombre rap tarang ruriu seguir nara at 300 to iwa. May bululu or gumi o ngito gumi. Our president marano na kunaw. Hindi kami nasugum ko mortuga ang bigyan mortuga tin. Wala 50 million, 100 million sa lugar ni. Ito sweet yal ang gura luhat. Degi damran. At mo ito na government lo para daw.
Yang maral kita malapun. Mengkira semua melmusuki. Sang kilungal kamal mengelos. Ngal mering sa sukumbarang kita. Al mga rakong rin. Lalu bersuri lalu dia tahu. Mengsel. Atara arba pungar wasi. Isel ngari aku itu merawang. Kemudian rapang setelah takluk ya mungkin lang rakong rin. Maka mungkin sore. Ngla pa yung ilom. Betul di selmay. Gut mukliya. Kau marang lagi. Kau mungkin sendiri kamu. Mengudang lagi atraktif sih. Hindi sa kita. O sa nga karangiling. Kada mal di malkora. Tara ikal albulet. Hindi kita mal magalo sih. Kita talong mesa ala. Paaloon ng mas. Maarala ringin mong mas ang ngawal mo. Mungmal maarala-klalas na pa. Stawado mesa ilan direk ditigak lalakana. Kita mal ulang makos. Kaya kami Doktor tak bibir ikan luto, segita. Soal buku tulis lang, nalai. Kalau di Christian, kamu koran betul, buat kasing, lu nggak tahu mereka lebih raudau dengan kora priority sel kora malat keringi kora. WIWA. Kita mengenai priority untuk orang tinggi maral, untuk orang pension, mau tidak unemployment, mau tidak adigal. Jadi mati legal tugas sobay, todo magel sobay mal ulang rela, ikan lamru. Hindi ko subia, WIOM dia bodo melek ringi, magel sebay selo, ludo tilo na krosa. Ngari igel marabang ko bolo, lamudia, ala tingila, tiro, lamudia. Lagi gitu, kalau saya bisnis, kita berbeda. Kan, hindi ko nasa berdua, alamal lo sa girel mo milan usir. Ika Mr. Wilter kada lungil tanga 10 million ora itu. El ngai loan out mar other belaw malbol kabeta loan el haral mar kabalmento. Hindi akan di ngania misingra formula Moses. Au ule Moses, may geludo damlo 300 million. 300 dollars. Ngil dim lakat musel lesual mala. Le omusubam la otilu ase. Ngidil stocks a trend tengia morio morba di general trend tengia manan morba. Mesel tan musu esel interest me amo gegrel amle girel. Mayal sugum dim la bodorutta. Se number 1 el risk el dimla al adesnya Moses ongeru atia sel tora bingit se mar trouble guile biara statistik sa Moses girak mal abula ngarinya statistik sa radra planning mas statistics officer president whip selwasen telal basen telal bela songor ngana negeridim ngita kril to Moses Endi mal lamararingi el disera udo ay udo WIA aigel denila abail di rula problem rigidel moto dimla rigidel mongil busu mang atoya omitela udo mal club gul udo dam lilo singmo ko mo labal makara lel sugum do diola to udo nam saad makita laborni egadio makarngin ma ko doldi dia aro lele bolsa el dingin musli ese ya otro problem gida adel Adan di ka tira ugo segari. Al suma klangar regida ngaria udute del mal to ngara bangkal gitel lo deng situasi. Bekal buil to ay sige kada maran ngal tangat ng lamerun mo erul dat. Mangway sel maran maro di klangar rakadi maran mo ana ra payroll. malo ese en saman mong man mem godong ren Dia mang dia era ko ora trato con di bul gornyosi. Kada mo mabebil mem kada balance setial dalang akle del loya kabelment kita o maranil kabelment. Era malengare ara adro mara arnya malengare. Diklaw mara kabelment kita wasing ang kabelment kita rogui. Belal adengi malmem ma arala luo maskuliar ngalike marogui awana tial udem mosukuri. at kung ngil toal sugum nga niya statistics lol all tulose
teralo lila. Le, Hal hindi, alam mo kada problem? Kada problem, hindi ka statistics, nito mula kalwa, sige, hindi ka the problem. mal so me dito ngar orom le di normal mo di Momel, mo ng kala statistik. Mal nga rin statistik. So, itela unemployed na now. Itela business, itirigel sel monitel se, itela amnamlaw do dra ayo matelam ra ko sa. Kaya numbers, hindi ko tidak mo tunay. Hindi ko sel was nga mo da se telam mo. Ada ko da sa ko kira mo ile ko kirtia. Opo, al disial ano mo le ka ro ba ka. Membuta asin sa kasukong nga mesa. Malya kasi pero paano na abul at rebelo luasen ngalaigin el karakteristik sa adan luasen abul ngabul len dasel maalala amlil ng abul len dasel maalala akalil diokang gugaw para Ngabulan di mo rablik. Ngabulan di mo rablik. Das emra skole lang legel, das emra den gini. Agel basic ni sa das. Gala bu ay sa kaw, mlamru omsu akram sa omsu, the private are live wase. Ser minimum sebela adam na tewalo ngal. Ad map inat ada teru legel. Al sela tarra, income tira girmur tradori 5,000 el morba. Inya sebel ko ada igel expensive tin baiga engari assessment savings sembrata 300 tala ya suku dia tidak mulak ngarti normal nung baiga umsu la to kal aga mo sai kal ada ure ga mo sai kal hindi tiagi sel to ora sel mas audo pero muai se ai kal el stocks igal gubernador ang mas maula gulo ay so le 298 million pero web mo 233 elam lang mas mo 300 no matter what hindi mo mangas sebol kita bakit mag-elam kung makita ng auto dos pe te kregan yung sel ko chilen diram kiat sa ko ni tol wasi ang sumu aten dalal lo ya man emergong ya annex siren mo 15 dala Egamon may gel mlormi mangulmut mo selten enyam au ngila magit mangmor ri olungin endia kalor ngila 15 ngol ngila 10 mandia kalor limek mo dar yon ko siya. Okay, sura Mr. Wilter. Favor, ora idu mara. Yang subject na ka mal ngod. Ap mo yura news ma reporter bela kata bilang mo tulungan tier 2. Katabayan lang mga termina tier 2 watts. Tier 2 watts. Ilang Kadidik mo ko ma tier 3. Kasi mo siya sa tier 3. Kung siya sa nga pula daw mo. ito ba tier 3 ko Kada flow sa Arangel, at Amerikano. mamrigel madaka Especially American. Makukuha mo yuringi mo siya kay ko porable the reporter ko na. Ako meral wasi ako mo nga tier 2 maara tier 2 watts. Adi kali kagi del ngariran bagay ngalke der mutrara. Ngigel der ngariran ngarma bla adan tiak dosa ko. Ekida ngara record del mla masada ko to cloud del ngari ngara blu menaw. El dim logi del tamasaw. Yaru mura la azul del maro kul ada azul ya kumda so ya blu ada ko mesel del segi del tretal. Lel suku mabela blo el do maklat kara ngaringa ambusmen. Ngaringa public auditor. Ngaringi tirigale de report en mortira adra government. Edix Commission, ngaringi special prosecutor, ngaringi attorney general, ngaringi legal service. Kita ulis el muira adel giri rulid mo kada dia mo de tier. Hindi for some reason en kada ubela to koy. Mong gagida abring actively sel kaysa Maredra Butis. Ako mda 61 of the reason why nga tier 2 and watch. Lengkel ko tun berada rebela blo spedil wase aling kanga question ko na igal expenditure ngi. Engyo se let the process take its own course. Ya process sa suldira malegel. Engya di appreciate ni. Ako ndas magita kadamla kadokora adraru. Mari selje ko mara adraru. Luwas ya so tigra mal di mo kalal lokal. Engul ko adraru. Leng dia kalau lihat dulu ni cukup tiga ada orang makan kuasai tak ni ensam meter dengan kerja crumbling. Hindi kita ko message kita kata
serabol di ako mo bese, serabol tier 2, engel mle special prosecutor, engel lultiria government Melissa si Melissa Sip. Lo digin mo di ka spell ngal belo. Ela ko nga tier 2 watts. Ela digin del kama sa otro mang di actimil sa radio si printer ni di no December ko. Bulgo si kita mla deteriorate tama hindi to the point. Si ba del toman la to di karuluna de di ka. Ala na mo di ka bal. Sino ba subject sa kabrik? Cell reporter tagi del tier 2 watts. Ang area mal cloud term nga at sila spare ngil wasi complicity. Ese oy agora indictment el mertial ako tawni indictment el mera kabelmentri del veral wasi. Ngarnya adral metel malala ega obira mata. Exactly. Kada ere at talamal mang malamol. Ela dire nga at sila report ang wasi. Ela sa report at kilometer 2021 hindi report at 2020. Mengarira al sel wasi waigel 2018 mara 2020 hindi mlaka imol prosecution case malbal file el case file case el gira la waigel gidel human trafficking mga raktel ra mela sel mase dire al sel report el wal gora wasi ngaram la gora gira ngaria tutak la ya kabalment agak el bol waigel gidel bol Wal libra besar. Ela sa higit response of the administration ela el head ng Minister of Justice Vice President amlo gid bi ala esel al ada wal qora amlo mga tmokra planner belaw el wase kada magarang mo address ay gid el qora aklit atula urior mandia ka mang mas ateng gid el mo da nga tirtuat maknilong sa gid el qora annual plan el main mangungil wal ngaria klawal aspect ringi tawara ko awareness public outreach ebek nga la nga ka di ngilul malun more sector prosecution lesel gu sa report maldi to ka prosecution na wala ko ra mal ora to ka alsin well ngobra ko to hindi seguida meso ko nilo si mga raw responsible mestiang Ito ko na mulgo na ng gidi ka adal mga I say hindi ko ra tial plana wala ko ra sector prosecution ng wal gora dia ka lugora masisi lulo otro ase mangara ngasa prosecution al move til wal gora tarjimam lisi say gitu dulu eh matiang adiwat tial existing dangari rata walam la ka gat bakli say gitu gora wasi outline ngi in specific terms asum kamura sa chikpan na kinal smart objective sa kaw goal sa kaw hindi say gid makpasit yang last level tulugum ngaral to koy magardi mo tay gid mertiang ngara mom gato del sum kamura public outreach hindi kam tam del mertiang ngoro ko dong ngoro wasi ay gagid ba hindi mom ko dong ra mette mem lisa pastilo say gagid agi letter laman lang kasi hindi ka kara ada ba say gid ako ngas ni telgi ba tul say gid plan say gid ya para jaga comment kami kira La sé que da sero ang imluro last week em laringia. Asel show of the swalle amle gesta nganga loher randigel emla ore me imra loher emla FSM na complemento tutakle na complemento labe emla me uro tiar sel IOM. IOM sel International Office of Migration elo me se gaigi del togora igama togora ada refugees na ang yo klabo at kapulid en artiang lang elo nga sel Clerolis, seguido en el task force ni de Jennifer Anson and Reddermin, al anti-human trafficking, am la morablia pulis el modo ngar engela a division la seletan gil aga braxela Maria terul pulis ngaring la san boni ilangi derdila o sertit ya gumes enga ngaria filigala wase a kalmen trambi ke la behind toda Kalau mortito masih begitu, kayak gitu nggak itu watch. Mungkin gitu lah, sekitar kemesing berlalu, orang ini dila, kalau sih, orang mereka sumber 2020, itu orang mereka gelgis lah, ada employers lah belau, eno normal lah, ada mau betul betul, isi mereti, yang beruti lo, legal mukul itu kan, madire kalau buka tinggal yang apa state government
el grupo Sergio Bailo trabajante. Y que gira, alguna vez que gira y que vivir la rilin ko mut malum dalen mal moriwa tengo que Hindi morar mo boleh ang kapitial ni no masano. Daw ay say kay gid ro ko ilang ila branch ra government ro mora gid. Mutudo dole mal madare ra ngari kita ma manara ng part ng tuko kilmutul additional. Ako mi gid tirar pulis dar tel medi dar dar ngari ngari ngari. Makumdasyon ti kalsan isura adal men de merki. Kiri ti kalsan ada dikit el tomatit. Tial velaw mar madale. Hindi ka ako raw deswela digi del corrector git. Halen saber malet. Ako. Gire na legi de kadam na discussion nit. Bolul tergo claureol bolorul tirgal ministers. Logiwa palansil blal establishment ya president tirgal leadership. Elwase. Ngara problem ngarangi lo lu ule ngarangi tian mondara tirtun tritring ngarakli. El merula outline lu asai gagira gelu ule ngarangi galtoy. E bolol tau taigel ul el berri portra avec el bui lembekle del bui. Kira dia ada tu el momret e wasemungia. Asa olbil moy sei. Tidim sa to el moy oi. ti Dia ko rul ni. Maulo magadiwai sei. Maadal malaman la lebol mo tirak la lu asa kalap sengena morni bol telgibul magasar adal malaman la. Leng malai ke lol ko ada mereka lu ai selo segamiwa adi malamon merulai kartu. Ma imol bulu miul imol government tamla mo o feel wasai ka normal. Berengay normal lagi dia kan normal standar abdullah. Mengira del tergibul mo bihe balakadol ni tawdo indit meron mari alsabe. Yayi mo lor ni lan. Normal nga rawat. Ang the issue is solving up niya ba tial tora digital residency. Ela sera February 2 ya blur bela mlo inaugurate rangel hotel digital resident ra blur bela mla mga license ngi mangarnya digital ID card ni lang team draper ang kagele marawul adra kabar according to Forbes magazine ang worth 1.5 billion dollars. Ang ona Bitcoin cryptocurrency mal betul Bitcoin al hindi sa igid time ra February 2 mel mutu al February 10 na mo try malara record ra finance le ato ko wasa tangan 300,000 el over 300,000 adal nga alaen El na express interest. oo mangwal wasa el ata tangi 10,000 el til may send the invitation mo til at apply at sumang dia kat ko lang nga til mang kurang malungil teletal bakpase ka hale to ko update diri kita government lo say mangwa ngarang kula interest mong telang armla but so far ang mlamo 1 week over a week later ang dia ka response ra pa sel question mo ra minister finance ako ra dia ka response ringi maybe ng other ka mga tmok ra report el ngul mo ra president marador olbi ra era tog del meraway so hindi Ya le gina di eskulu asay. Telak May say, na. say giro. Mang and then direkal release sa say gid mita ka ngalo say maybe ngani time di ngora di beto to asel del melo asente lang ale. Ako understanding na ka say as aku koram la regering hindi ka sal masisi tial lotrulel tial digital ID. Tangari niya mla apply ding direkal send payment ti tirigel mula send payment tira tadi makasay except sa makasang asem do ulo ba tulit imam Gina bimla ka sa na pari ng siya to ko los. Kadam na sa na kan tara. Ang balil mo hen. ito lagi ang operating agreement labang gela cryptic clubs ra blura brigel Magaling nga niya report team. may say era sa cryptic clubs self lobby simla October under Ministry of Finance longra artial gurior digital residency office DRO functional say blal sige operating agreement ang functional say sa cryptic club sa mato spell blockchain system artir ngara computer el handle artial application process Yung So, ano yung the
ela ngarnya ata petil yang tirga nga helper gi ngarnya ata teklu kalau larngi bela tirga ngarnya ndak salsur sei gitu loh sei ngarnya assess the feel tiral au kul eder ngit tial ligar bela Ya, mesela agreement talaga yan, masama ko isira pa din. dia kapmil aku ligar Ministry of Finance ang kasi ang sebel mo meski ding dia kalbol meski tial au ti mo marta igel kora trade secret ang rasta le tiral asir wa western kaping Hindi nga ka, melarngi artikel luguk maklak al wasik kadi mong iway kal tabloid wala ko merto tiang. Hindi nga rin information del center ilme ha. Kasi kagito si Sibla da release to ko Estonia. Beto ka ko wapati un ngais ndak mura. ma PNG mendira kami PNG mengkadi kal katengel tedi kal katengel ultas to ko rabal sa priya ni. Ay gamla ay gelmle yakso kadim la kal sal motro ko. Sikida kora mo ese information. Meng klebla el spedid el wasi mo me garada o gimel million di tubutu. Le akili yo asetial el blurir turist el mlemral isera blula de rogira blal chensergil mo blura digital. Engel adlo rurte tial toy angania ebebir blul blal bolo rurte ko si suto ni edim la reaches el potential del argumento. Akum das yung dimla ko dungil subya subelet le kripita tingin al bebir al senator. Jagim sal matenge ere kom nal taro kim ti tengeri melora. ngarnya Ada abo to ada abo to school seblet expectory. Dia ka ulak no ko na sel do mese. Etial rural digital residency ma cryptocurrency in scale out. Ma ulo mal masaru waktu os idere gida mal smart al malu ko pal to wetsim ko bulu. Hindi ako sabel ako tangali ako del ligang dia ako tangal mo bulit. Estat am taba apnera mengungi dan kukula saya kapal selutas hindi tial oil ang girelege medical marijuana ang girelege mengigal ma kasinong girelege ay ka proven industry nam gutmokle saksi na bebira yang ram gutku kumla amoy telang ya kum mesti gire na moyron melbuil el ku direk la so sa ayam na bulta ayam ya to ora marial gutmo ay ka proven sa lo siswado ela ko mo re ka blura bilio Dalam dak bertitir mengko. yang mereka Betul na. Ya baru alam na proven no sing ngubir lagi. Babe bil kita al sil sa uspa manuanal umgar tidela. Interesting subject betul. Gina mo ko moy tem at magulala ka crypto ba whatever. Makos kitang ngargera priority. Hindi makita lang way kalo karuba. Kadi om ya. Kadi o ke tolong biay ka. Ya ada lo mora ada yang ulama urtel ka ba. Hindi naman joke ito lang yun. Wa crypto ba bebe na tuwe. Hindi ako sabay ka. bong hindi ako nakamit pero Hindi ako, wala kasi. Hindi ako sa lungil sel to ka man more. Ela ka statistics mo ay lagi nagtuon ko klolo ko yun. Ngariya role na panday. Kira ka damla subudi Amerikelo asi ka mama. Amortial to ko uspea. Apapram sirtel kumbali mo nang sir ko manggal adal or dito. Ngadi dia kay giging lang sa dam dia ko na lasi. Ngaram gudukman mingil tar adal belaw. Kaigal makrol bulu hasina maigal aja albon involved to. Igalelo nga niya ulelo ay si. Egida man sona raw do ngardi ko. Ya sona ka na di bukat chocolate ito. Hindi nga kalmuton malkoy lo asi. Amondar gida adal belaw. Akmal betokol dia kal betokol ngal sang sela ule blabol beto. Hindi ngelay kaludo daw ule. Kadang lang ma millions. We got $500 million from the United States at Telcapa. Sa 1994, el amo mo da Taiwan, ma India, ma Siapan. Dir ka ngaral trendi. Di ngaral lumluton mo siya do, lumluton magala. Ito profesor onti lang. Akpay malkoy se member mesa ikalo mitiraw do dergir. El tanda kada maral abul kada titulos pe audo do lembuk tiam la kado klalo audo.
kiram lara subsistence economy. Abay, flow, gina lo mes ringa wasi. Ang government tervela appropriate ra 85 million LLFY 2022. FY 2023 mbot lang meryo. Kalel meryo ang kwadya ka source of income rigid. Hindi kalau tiay gitu le registry di pergi mga 100. I see. Akpay bagi klabo lu tiang lagat mga mo waste. Okay, matar wa sige kita malungi na temen mga akti mo meski na sa 2 minutes 15 seconds sa imo. O imong diya ka mo ka winter lora wa sige. Oy nga mal di mo close los per tiay gitu. Todo el día la PPUC. Wa sige. El wasay mal gora dir ngaria mondar. Mandara solar, mandara biling, mandara. Ngiro Oh, magkwase kalelu ngil mlamori o musubul kire. El wasay tial for example kidan mal tela ludo da do ngoit lo rur tial pipius. El dice in proportion to our population to tela customers la pipius. Tela ludo da lo sisbra amand mai e geludo do lo sisbe moito atera el dice la kaleda salman makasail adel lo spertial de gia udo do blada ngai lo ara pipiu siglel salman na mo boto ma problem la ngara omni tela udo dal ngara a wasteful to le ulak malgol wa se audit report tak mula si ngarnia a teletal gil change nga ada PUC el more responsible more customer service e monia question ra dice la lul dos pe monia question ra order tela gabalnya office management rolela al dice la mlai mana ada lul malgol wa se di telgil program e audo do bodo moito morngi ala avia ka auditor ngil dangail mo equivalent tra do del invest e da il PPUC motol operation na government ta umdase en sabe the review e igalu do dola ala sabe mo o spell mo ngil mo adra sendra sa reviewer ngolbira kalula mo review ngania kami review kami til mo ngaling ay la ko dito ru ko ra mal betul adi tal gumul kawar ni lo sela ka lut repeat ni selm dul let sa go ngala arap PPUC ektur gumila sem dingal review nga se dia kala sad mara Tu ka di kasi elmen. sad mura adam ngala krele o mesel molwa se ka mesatya okay I mean, ang book marilin sa ka, ada review nga, hindi ka sa kaldi nga, review nga kaldi. Unda siya nga, conflict. so le Mr. Winter mas ka di ala ni ramang mo No, ang gak din nga kapebel. El tinggal gire la, hindi ral tukora ko bite. Kung siya imora, amreda ra la government lo ngara artikel agaw do. Imora ka personal ra government ba private, siya ngem la mo ba. En lara program ra ngim nga ngin mulu ay siya. Tirigel adal mo ase ertial provitra auror sel sugum temonungul engin multira sel la ara government ra siklip ay si makura dang okle rena singil ngal kumesing ga isang atel ngal mas marial wase la am rama pirgo se hindi akan ditiyay se mal en mata aro sul segoy len magaral el anga se el covid am la solution lao ya government trigit ang ilo asim ra do si sa skogi mutunga se meso ya agro ra government el agro belaw amoro emua se ro obis ringi raunere loro mutia se emro albor abril molungul en malasikli engam na bis administrative limbaalo do enga pal mal meorul el muy tian la lo se la mal que lo se ragera sikli mak ditila gira clap Area bibira todo lo isel. Tigel abra government. El musme la gidin mo administrative. No, le titial nilo tira. Ako te tragar obis del government mal aturo. En wase la asel obis tilo ni. Te ase ame so bela. Government ta hilo asimbra. Askogi ma ulo si despierta. Ise gida.
Oh, kabang saule ngirma artilang kabang para itu mal protemes. Oh, hindi nga di South Cell. Cell teletele la tier 2 watts. Oh, I see. So kan di mo rise. Ngariya, true matelol mo kami nulit. Ngariya, tar maklol melol bira kanulaw lang. Ngariya, executive branch maklol bira kanulaw, true matelol mamul belaw. Evaluar nga tier 2 watts. Ulgo mong kadamo check rin rogoy. Electrical lower lagi dah dia katartil mesasel wasi kita mal betul. Mal ulgum kedengar ada belau. Itu mal wasi hal titiin ka ngaling tilka ka dia kadang bulu. Ali hari tru matelon ngul belau hari tru matelon senator already kata ngalingar 6 nan senator ngalingar 16 governor 16 law gira kanulaw. Tiatu mat sali disibri. Betul ka igel boy. Ngari SP ngariya Ethics Commission ngariya AG ngariya at Ombudsman ako kung to ka scramble. Kalau tiang ngara, tial tier 2 watts ngara. Atir tu wat sa wasi komble meror koram le kedungul meror la kom korah malam to ubet sil meror timiulom dem rat meror. Every year US State Department ta issue ni. Why say? El walgora rate traikal bekel belura bulat la atletele la human trafficking exploitation ra child labor igi gitu ro ngwalo spell malabot pal